салом алейкум бародарои азиз ва бародарои мусулмон, бародарои ғарибе ки дар шаҳри ғарибиен. Худованд нигаҳбонтон боша. Рамазон муборак шава, ин моҳи бузург пурфайз муборактон шава бародаро. Ва мо хостем як барномае ки бо номи сандуқчаи хайриявӣ эълон кунем. Ай тарафи бародармон Ҳакимҷон 3-7 ва айноми подписчикои бародармон Ҳакимҷон 3-7 хостам барои ин мардуме ки мардуми заҳматкаши мардуме ки рӯзи дароз омада дар ҳамин ҷо барои як буридан нон дар ҳамин ҷо местан хостан хайр кунанд. Бародарҷон худованд хайрта ба даргоҳаш қабул гардона ва якчанд миқдор пул ба мо равон кардан. ҳозир дар назди шоҳидӣ ин ҳами қадар бародар ва дар назди шоҳидии шумо бародаро пулои роҳӣ кардагӣ ҳамвора ба ана ин бародаро месупорем. Зинда бошед. Салом алейкум ака. Беси ака, илтимос. Бечи. Не бра, бра, ма ҳамиҷаем бра. Ака. Беси ака. Ая лавбе. Хе. Барои бародарои ғариб як дуо кунем. Дуо кунем фақат як дуо дар назди камера. Як дуо кунем бародарое ки гирифте як дуо кунем ака. Душа, душа. Бра, ушта. Акаҷон бародарои ғариб да як дуо кунем. Акаҷон ҳама тарасчо гирифтагем илтимос. ҳами марда го талпа накунем. Бесен ака мо ҳами ҷо Иша дод, иша, иша. Ана якам. Мерасам, мерасам. Сулаймон гирифти Юсуф ши. Иш рафте. Иш рафт. ин ҳами қодам хезем бирем. Бихе. Хе. Хе. Усул дабе. Усул дабе сол сади. Сади дига айҷ ака. Бишиёл. Бишиёл ака. Бишиёл. Рамазони муборак шавад. Ба ҳаматон. Дақи ҳамин бародаро дуо кунем братан ки хеле одамо ҳастан хайр мекунанд. Шуморо фуромӯш намекунанд. хайри кадаги худо ба даргоҳаш қабул кунад. Худо кадом ки дар ҳамин шаҳри ғарибия худо гузаштагоша худо раҳмат кунад. Худо ҷоша ҷаннат кунад. Худо айболои осмони замини худо нигоҳбон. Аллоҳу акбар. Бародар акаҷон, бародар монти Ҳакимҷон 3-7 ва бародарои ва подписчикои Ҳакимҷон 3-7 як дуои хайр мекардем барои ҳамго. Илоҳи худо парвардигор худо айболои осмони замини худо нигоҳбоншон шавад. Худо парвардигор хайри кадагиша худо ба даргоҳаш қабул кунад. доимо дастбаланд боша. биё игирифта иш ҳафте ман нигоҳ дорам. биё худат гирифти бера бе иш ҳафте иша иша бирен гирифтаги иш ҳафте ака ина иш ҳафте не гирифти ту ту гирифти ҷима ё гирифт биё ака ман нигоҳ дорам. о бите чо мекунӣ мардак раст чо биё бира гирифтаги خدمه باید فراموش نکنید. خدمه با فراموش نکنید بیچاره. رمضانتون مبارک برادر. ای بچه همون جا داو جابرا. با دابرا. این برادری ما. جزاکالله خیر و بارک الله. فقط ده حق دعا کنید. اون برادرای که خیر کردگیان یک دعای خیر کن. برا که تای بزرگ شه برا. بیا نه. ایوا پتاگو. همه اپاما ساکسم بتکی اومدم میزنم. اینجا کامera yok ki برای تیولی دنیا. Nasıl yok ki خیره yapacağım. برای چی برای چی؟ Kafayı xeyr eləməsin. O məsəl. Bagi bura apar diyor. Bunabı təkrar. Olmadan girəm. İrabti aka. Ne çok nafar moya mahirda irabti aka.
حکیم سه تا هفت برای پاکیزچی‌های حکیم جان چی گفتن یک دعای خیر برای غریبا پروردگار کریم رحیم خرج قبول کنه برکت در سرتون بریزونه یکی در مردمی کمبغل خیر میکنیم خدا در جای هزار خداوند بده عمری درازی به برکتون بده پروردگار خدا همیشه همین دست دراز داشته کمبغلا را یادن کنه امید فقط در حق ما یک دعا سلام علیکم حاجی جان خوبی ماه شریف رمضان مبارک شود برادرمون حکیم سه تا و подписчикош خیر کردیان خداوند خیرشون به درگاهش قبول گردونه و برای برادرایی که در شهر غریبیان یک دعای خیر میداده بابی جان پروردگار نیتشون عملی شود پروردگار پیشکاشون شده شود دولت روسیه را ظفر که کلی مومن وطن سعادت به خاطر جمع با کیسه پول به پیش اهل بیت خانمتون نصیب بازگشت به اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله اکبر سلام علیکم اپاجانو ماه شریف رمضان مبارک شود اینوم یک برادرمون که در شهر غریبی حکیم جان سه تا هفت و برادرای подписчикош که در کانال حکیم جان برادرمون کار خیر کردگیان فقط یک دعا میکردن در حقشون شما را نگهبان شود پروردگار فرزنداش اهل خانواده‌اش نگهبان شود چی مراد داره در این روزا مراد قبول کنه پروردگار خدا خیرش قبول کنه در حق برادرمون یک دعای خیر گذشتگیش رحمت کنه پروردگار خیرش قبول کنه خدا نگهبانشون باشه در جای باشن صحت سلامت باشن ما وقت تنسیت سربلند باشه پروردگار چی مراد داره در این عرفه همین خیر کرکش قبول کنه همه وقت تنسیت سربلند باشه اهل خانواده‌اش هم نگهبان شود الله اکبر شاید دعای خیر خدا حج قبولش الله اکبر چطوره چیکار گپ نمیزنم در حق برادرمون بخشش برادر جانا این گپ زدن نمیتونسته فقط یک دعا در حق هم برادر که خیر کرده گیر انشاءالله چی بانه الله اکبر یک دعای خیر همه کسا همه وقت تنسیت ینگه یا دوست یک دعا تا خدا جان خدا گذشتگی همه شما و شما را خدا غریبا را خدا نگهبان شود رحمت کنه هرشون قبول بگردونه پروردگار یکی جای باشن صحت و سلامت الله اکبر زنده باشه اپاجان خدا نگهبانتون باشه رمضانتون مبارک شود خدا نگهبانتون زنده باشه زنده باشه سلام علیکم اپاجان ماه شریف رمضان مبارکتون شود اپاجان یک برادر ما حکیم جان سه تا هفت و اینون подписчикои حکیم جان کار خیر کردگیان در حق برادرای غریب یک دعای خیر میکردیم بیروز جان همو چیزای خیر برای یک روزگار زندگیتون برای یک ارده برای یک شکرتون میشود این اپاجان مرحمت این اپاجان فقط در حقشون یک دعای خیر این خیرش در قیامت دستگیر شود الله اکبر زنده باشی نمازم دعا میکنه در حق ما فقط حکیم سه تا هفت و برای подписчикош زنده باشه اپاجان زنده باشه رمضانتون مبارک شود سلام علیکم اپاجانو ماه شریف رمضان مبارکتون شود اپاجان سازن اپا سلامتی خوب اپاجان یک برادری ما حکیم جان سه تا هفت و подписчикои حکیم جان خواستم برای مردم مسلمانه که در این گرمی آفتابی در این گفتی گپای گرمی در این چیزی با کار مهنت برای
пешрафти давлати мо саҳми худшона мегзаронанд. Худованд нигаҳбонтон бошад, дастон дарда набина ва дар номи ҳамун бародармон фақат як дуои хайр мекунем апаҷон. як дуои хайр кунем апаҷон дар ҳаққаш. Амин. роҳати фарзандоша бинав. Амин. Чӣ гуфтия? Худо нигаҳбон шава. барори кӯриштия. Зинда бошед. Фақат дар ҳаққи мо як дуо апаҷон, зинда бошед. Зинда бошед апа. Саломат бошед. Салом алейкум апаҷоно. Моҳи шарифи Рамазон муборак шава ба ҳама. Чӣ хелен саломатиё хуб? Ҳама соз. Чанд қашида пада ҳами чизи чин шумо? Оя зиёда 10 солшид кор мекунед. 10 солшид барои ободонии ватана беҳтарин. Апаҷоно, як бародари мо айшари ғарибӣ Ҳакимҷон 3-7 ва подписчикош хостан барои мардуми мусулмон, барои мардуми тоҷики, ҳами оилаҳое ки камтар шароити зиндагишон паста, як хайр кунанд ва дар ҳаққи бародарои ғариб аввал як дуо мекунем апаҷон, иншоалло ки як чизе ҳам бошад барои як қандай, барои як кило шакарай, барои як чизи зиндагии рӯзгортон мерасад апаҷон. мара пулора мара дар ҳаққи ҳамун бародармон ҳакимҷон خدایا خداوندان همین بنده خیر کردگیش به درگاهش قبول بگردونم آمین و رب العالمین برحمتی الله اکبر. акаҷон инам марҳамат моҳи шарифи рамазон муборак. холаҷон як дуои хайр дар ҳаққи бародар. худоҷон ҳами инсоне ки вай хайр карда худо баракаташ тия умри дарозаш тия ҳама вақт ва пеши рӯй бошаю вақти хуш дошта боша рӯзҳои нағза бина. Амин. Аллоҳу акбар. холаҷон моҳи шарифи рамазон як бор дига муборак дар ҳаққи бародар ҳакимҷон ва подписчикош як дуои бехатар мушкилаш осон дар кӯрош барорӣ кор. худои парвардигор хайр шаи зиёдтар гардона ҳеҷ вақт дарду ҳама ранҷа набинам. Амин. дар ҳаққи бародармон як дуои хайр. ило амин. худоё худованди ин бародари моро хайроша худованд қабул кунад, дар номаи аъмолиш китобат кунад. худованд дар ҳар куҷое боша нигаҳбонаш боша, барори кор кушоиши кориш бута. раббано отино фидино ҳасаната қина азобано. аллоҳу акбар. худованди бузург берӯз айси бигӣ айпеш бигӣ дар ҳар куҷое боша аида давлатша зиёд. дар ҳаққи бародармон як дуои хайр. парвардигор хайрша ба даргоҳаш қабул кунад, дар ду дунё сарбаланд бошад. аллоҳу акбар. апаҷон дар ҳаққи бародармон ҳакимҷон як дуои хайр. як дуои хайр. аллоҳу акбар. апаҷон як дуои хайр. хайрияшона қабул гардона дар моҳи шарифи рамазон. аллоҳу акбар. апа як дуои хайр. аллоҳ. дар ҳаққи бародармон як дуои хайр. барои подписчикои ҳакимҷон, барои ҳакимҷон 3-7 як дуои хайр апаҷон. барои ӯ бародарое ки дасти хайр кардан ва мардуми мусулмони тоҷика фикршона кардан як дуои хайр. аллоҳу акбар. як дуои хайр дар ҳаққи бародармон дар ҳаққи шарифи рамазон шашона раҳмат кунад ва хайршона ба даргоҳаш қабул гардонад. аллоҳу акбар. як дуои хайр. я табибату як дуои хайр. аллоҳу акбар. ҳама каса як даст ба дуо мебардорем, як дуои хайри дига ҳама каса. биё биё ҳама каса як дуои хайри дига. илоҳи ҳоми биё рафтӣ. ҳамин бародари моро нигаҳбон боша, барори кор кушоиши кориш бута, дар ҳар куҷое боша Аллоҳ нигаҳбонаш боша. давлатша аида зиёдтар куна, хайрша худованд қабул куна, рӯзаи гирифтагиша дар ба даргоҳаш қабул куна, и дунёшам обод куна, ахиратшам
اللهم صل على سيدنا و نبینا محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک و ارحم الراحمین. های گذشته شه رحمت کنه. زنده باشه برادر جانم. شما را خداوند زنده باشه. زنده باشه. فقط در حق برادرای خیر کردن و در حق ما که گفتی گپاش کردن یک دعای خیر کنه همه خشمو در کفایت. زنده باشه. سلام علیکم اپا جان. ماه شریف رمضان مبارک شود اپا. برادرمون حکیم جان 3 تا هفت و پادپیسچیکای برادرمون خواستن برای مردم مسلمان، برای مردمی که دستی نارسا دارن خیر کنن یک دعای خیر میکردیم و کمی ما را به جای زیاد قبول میکردیم برای یک روز روزی زندگیتان ایسی میگه کده الهی مومن خدا پروردگار خیر کدگیشون به درگاهش قبول گردونه. چی مراد داره به مرادشون برسون. روزای گرفتگیشون به درگاهش قبول گردونه. فیض برکت در خاندان هم وقت باشه، سربلند باشه. حضور فرزندو را ببینن. برکت در خاندان همتون. ربنا آتنی فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربی انزل منزلا مبارکا انت خیر منزل. اللهم احسن عاقبت فی الامور كلها. اجل من هذه الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وجعلنا من الصالحين. جزاك الله خيرا كثيرا. برکت در خاندان همتون باشه. فیض برکت اثر همتون. اپا جان نایی کمی مورا به جای زیاد هم برادر قبول کنیم اپا. زنده باشه. ماه شریف رمضان مبارک باشه. زنده باشه. زنده باشه. سلام علیکم اپا جانو. ماه شریف رمضان مبارک شود و یک برادری ما حکیم جان 3 تا هفت و پادپیسچیکای حکیم جان برای مردم مسلمان دست خیر کردن و یک دعای خیر برای همون برادرایی که کردن یک دعای خیر میکنن. یک کمی ما را به جای زیاد قبول میکنین. اول گیرین مرحمت اپا جان. اول گیرین با یک دعای خیر میکنین. مرحمت اپا جان. اول اکا جان یک دعای خیر. الهی آمین. خدای خداوند خیر کردگیش به درگاهش قبول کنه. چی مراد و مقصد دور در رمضان مرادش قبول گردونه. خدای خداوند در کسب کارش گذشتگیش رحمت و مغفرت کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک. اپا جان یک دعای خیر. خداوند اکا جان احکام آقا من در قسمت کنه. خداوند کرمایی تو خیر کرکتون قبول کردن. درست قبولستان از کنه. پدر مادراتون کشتون رحمت کنه. خداوند کرم که جای باشن سلامت باشن. خداوند همی یکی خیر کرده. همشه درست کنه. تنی ساعت شده. عمری درست شده. فرزندوش عمری درست شده. خدای جون هم تا یه عمر دستش پر باشه. الله اکبر. زنده باشه. ماه شریف رمضان مبارک شود. زنده باشه. سلامت باشه. سلام علیکم. سازی بابی جان خوبی؟ سلامتی؟ احوالا؟ بابی جان یک برادری ما حکیم جان 3 تا هفت و پادپیسچیکای برادرمون برای مردم مسلمان برای مردمی که همی کمتر شرایطشون وضعیت کار خیر کردین یک دعا میکردین در حقشون بابی جانو. این ایره اینامی همو براد اکمو میگرفتین یک دعا در حقشون میکردین. یک دعای خیر. آمین. الحمدلله رب العالمین. کمالاتون بی فرزنداتون کمال کری بسن که هم درست با برکت کنه. خواهی فیض برکت کنه. گذشتگاتون پروردگار طریقی رحمت شایستی جنت کنه. خدا و خداوندان در دستی که من نبیدیم. الله اکبر. زنده باشید بابی جان. خداوند نگهبان تان باشه. ماه شریف رمضان مبارک شود بابی جان. زنده باشه. اکا جان یک برادری ما اشهری غریبی حکیم جان 3 تا هفت و برادرایی که در شهر غریبی هم پادپیسچیکای حکیم جان خواستن برای مردم مسلمان برای مردم تاجیک دست خیر خودشون رسونن. اکا جان این همی کمی ما را به جای زیاد قبول کنه. یک دعای خیر. یک دعای. آمین. الله اکبر. زنده باشی اکا. خداوند نگهبان باشه. ماه شریف رمضان مبارک.
یک بار دیگه برادر عزیز سلام علیکم. ما اومدیم به شهر بغداد برای مردی کروی شهر بغداد. امو برادری که حکیم جان سه تاها و پادکست‌های حکیم جان سه تاها در کانال یوتیوب حکیم جان سه تاها خواستم برای مردم مسلمان برای مردم خیرخواه دست کمک رسانم. اومدیم خواستم امانتی برادرمون تقسیم شد. ماه شریف رمضان مبارک شود برای بقیه حکیم یک دعای خیر. ماه شریف رمضان مبارک شود. بست ماه شریف رمضان مبارک. ماه شریف قبول کنه همیشه دست کم نبینیم با گرده یا دوی آب شده یک دعای خیر اکاجانو برای همون برادرای خیر کردن حکیم جان در کانال یوتیوب 3 تا 7 حکیم جان 3 تا 7 و برای پادپیسچیکای حکیم جان که دست کمکی خچون به این خیر رسوندن. یک دعای همه کسر میگه خداوند دعای همه کسر را قبول کنه. زنده باشید.